mbanje kubasura rero nkuko mumaze kubibona, iyi ni Impanda Sport TV ikugezaho buri munsi nge tugiye kubana muri iki kiganiro ndi ari w'u Rwanda. Uyu munsi rero muri FIFA series hari imikino igiye itandukanye, ni imikino ibiri turi buze kuganiraho. Umukino uri buze guhuza ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse n'ikipe ya Grenada ndetse n'ikipe y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Estonia. Ni imikino iri buze kuba kuri uyu munsi wa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu. So iyi mikino rero iraza kuba iri mu byiciro bibiri, hari abantu benshi batayifiteho amakuru, ariko ndaza kubabwira prediction iri buze kuba iri hagati y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Estonia. Ariko uyu mukino uri buze guhuza ikipe y'u Rwanda Amavubi ndetse na Estonia ni umukino ukomeye cyane hagati y'u Rwanda ndetse na Estonia. Ikipe iri buze gutsinda iyindi iraza kwegukana igikombe cya FIFA series 2026 mu itsinda rya A. Hari abantu batabizi ko aka kanya hagati muri iri tsinda rya FIFA series hari buze gutangwa igikombe. Iki gikombe cya FIFA series hari abantu benshi batagiye bakibonaho amakuru ahagije, ariko ntekereza ko abantu tubana hano buri munsi baba bagenda babonera amakuru kugeza. So nabari mba rubwa mbere kuri YouTube channel yanjye rero yitwa Impanda Sport TV, kanda subscribe kugira ngo tubane buri munsi kuri iyi mikino ibera hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iri rushanwa rya FIFA series rero ngire ikintu manza kuri babwiraho, ni rushanwa ritegurwa na FIFA riba ku rwego rw'isi. Ikindi kintu wamenya kuri rushanwa rya FIFA series ryakiriwe n'ibihugu birenga 12, ariko imwe mu mikino yabereye hano mu Rwanda. U Rwanda ni rumwe mu rushanwa mu bihugu byakiriye irushanwa rya FIFA series. Noneho iri rushanwa rya FIFA series rikinwamo imikino igera kuri imikino ibiri kuri buri gihugu. Ni ukuvuga u Rwanda rwatsinze umukino wayo wa mbere. Ndagira ngo manze basobanure icyo kintu kugira ngo muze kumenya n'umukino uri buzokina na Estonia icyo uri buze kuba usobanuye. Ni ukuvuga u Rwanda rwatsinze umukino ubanza, noneho n'igihugu cya Kenya gikina na Estonia. Kubera ko iyi mikino iba imeze nka knockout, umukino Estonia yanganyijemo n'igihugu cya Kenya bateye penalty, ikipe ya Estonia ikuramo Kenya. Ntago ndivuga ngo irayikuramo kuko uyu munsi Kenya irongera gukina, ariko ikirira umwanya wa gatatu. Ni ukuvuga Estonia yatsinze Kenya kuri penalty, iyitsinze penalty 4-3. Ni ukuvuga impamvu bateye penalty nyuma yo kunganya nuko iyi mikino buri gihugu cyemerewe gukina imikino 3, kandi mu guhemba muri rushanwa rya FIFA series hazahembwa amakipe 3. Ni ukuvuga impamvu iyi Kenya yongeye kugaruka kandi yaratsinzwe ndetse n'iyi kipe y'igihugu ya Grenada, impamvu zongeye kugaruka ziraza guhatanira umwanya wa gatatu, kubera ko muri rushanwa rya FIFA series nayo imaze kubabwira bazahemba amakipe 3. Bivuze ngo hagati y'u Rwanda ndetse na Estonia, kubera ko ni amakipe muri itsinda rya mbere yatsinze imikino yayo, u Rwanda rwaratsinze ndetse na Estonia itsinda igihugu cya Kenya bifashishije penalty. Ni ukuvuga u Rwanda ndetse na Estonia ziraza kuvamo ikipe iba iya mbere igatwara igikombe cya FIFA series mu tsinda barimo. Ni ukuvuga ngo muri buri tsinda hagomba kuvamo ikipe itwara igikombe cya FIFA series. Ntekereza aho ngaho ko muri kubisobanukirwa. So ni ukuvuga none hagati y'u Rwanda ni udatsinda Estonia irabiri ya mbere mu tsinda itwara igikombe cya FIFA series mu tsinda barimo, hanyuma u Rwanda ruhembwe nk'ikipe ya kabiri. Ubundi no hagati ya ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse na Grenada havemo ikipe iri buhembwe umwanya wa gatatu. Ni ukuvuga mu tsinda hahembwa amakipe 3, ubundi imwe niyo idahembwa. So hari imikino rero yagiye iba itandukanye, nk'umukino Estonia yatsinzemo ikipe y'igihugu ya Kenya. Estonia turi buze gukina ni ikipe ikomeye iri buze kuba itandukanye muri ubu buryo ngiye kongera kubabwira. Ariko nongere ngwibutse, nimba utari wakora subscribe kuri YouTube yitwa Impanda Sport TV, YouTube uri kureberaho iki cyegeranyo, ndatekereza ko hari amakuru menshi utagenda umenya. Kandi nuko tumaze iminsi turi hano mu Rwanda, murabizi ko mwakira cyumweru hagiye kuzagaruka imikino ya Premier League ya Zara Liga, zose turazikoraho buri munsi, ama prediction ya buri munsi. We kanda subscribe tuzajye tubana buri munsi. Ngiye tubana buri munsi rero ku bantu batanze ngendi nitwa ari w'u Rwanda. So iyi Estonia iraza gukina n'u Rwanda, ariko iyi Estonia iraza kuba ikubye Grenada inshuro nk'icumi
mu gukina umupira Estonia irakomeye cyane. Abantu baze gutekereza ibintu bitandukanye kuri uyu mukino, Estonia iraza kuba ikomereye u Rwanda, ariko ndaza kwereka prediction. Abanyarwanda nimukwiye kwiheba, hari amahirwe yuko nanone u Rwanda rwatsinda ikipe ya Estonia. Murambaza ngo ayo mahirwe ni ayahe? Nafashe umwanya nongera gusubira mu mashusho yahuje ikipe ya Estonia ndetse n'igihugu cya Kenya. Estonia ifite umukino mwiza uri buze kujya kumera neza nk'umukino igihugu cy'u Rwanda ukina. Kuri uyu mutoza Stefan Constantine, systeme ari gukina iraza kumera nkaho iri kugongana n'ikipe ya Estonia. Ni systeme ziri buze kumera kimwe, ariko kimwe mu kintu ndemera ko Estonia ifite mediane nziza kurusha ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ariko nanone tukaza kuba dufite natwe abawinga beza kurusha aba Estonia. Icyo kintu mubanze mumenye dominance aho iri buze guturuka ku mpande zombi. Estonia yatsinze Kenya mbere na mbere iyirusha. Kenya ku bw'amahirwe nayo ni ikipe ikomeye, yaje kwishura Estonia hanyuma baviramo kuri penalty. Ariko Estonia ni ikipe ifite umupira mwiza, ifite mediane nziza, ni ikipe igumana umupira kandi gasatira mu buryo bwose bushoboka. Mediane yabo ni nzima cyane, irakora cyane. Ni ukuvuga kandi kimwe mu kintu mukwiye kwitonda, nimba ikipe iri kurusha hagati, ahasigaye hose haba horoshye, kuko mediane ni ikinisha abo bataka, nikinisha abo bawinga bakina ku mpande. So icyo kintu rero nitudabasha kugikosora, nta kabuza iyi Estonia iraza kuba iri hejuru cyane y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ndabanza mabwire amwe mu magambo umutoza Stefan Constantine yavuze ati uyu mukino turakina na Estonia kuri uyu wa mbere, yavuzemo amagambo abiri cyangwa kugira ngo mumenye neza. Ni umukino uzaba utandukanye, iryo ni rimwe. Ijambo rya kabiri yavuze ati ni umukino uzaba ukomeye. Muri kumva icyo kintu? Icya mbere na mbere cyashaka kuba utandukanye, uzaba utandukanye n'umukino wa mbere batsinzemo ikipe y'igihugu ya Grenada. Ni ukuvuga nimba uzaba utandukanye performance, ibyo abakinnyi b'u Rwanda bose bigiraga bakina n'icyo gihugu cya Grenada bakagitsinda ibitego bine, biraza kuba bitandukanye. Imikinire iraza kuba itandukanye niyo mwabonye bwa mbere. Hashobora kuza kubaho impinduka zitandukanye mutateguye, mutanabonye na mbere. Ikindi cya kabiri kuvuga gukomera nuko iyo kipe ya Estonia nayo ikomeye, ni ikipe yo ku mugabane w'Uburayi ikomeye, ni ikipe nziza. Noneho wafatiraho teste nziza yo kuri uyu mutoza Stefan, nawe yavuze ati ikipe irakomeye, ni ikipe nziza ikomeye. Ikindi nakubwira, ni ikipe iri buze kuba itandukanye mu buryo bwose bushoboka. Ni imikino iri buze kubera kuri stade Amahoro kuri uyu munsi. Amakipe ari buze kina umwanya wa gatatu hagati y'ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse n'ikipe ya Grenada baraza gutangira gukina ku isaha y'isa 11. Isaha y'isa 11. Hanyuma u Rwanda ndetse n'ikipe ya Estonia bari buze kuba bahatanira umwanya wa mbere, bazokina ku isaha y'isa 1:30. Nicyo gihe imikino iri buze kubera. Ariko muri rushanwa ya FIFA Series hari amwe mu makipe mu matsinda yabo yatangiye yegukana ibikombe bya FIFA Series. Hari abantu nagiye mbabona byinshi ngo ikipe ya igihugu cya Aruba ngo kiko nabonye ngo cyatsindiye irushanwa rya FIFA Series ngo u Rwanda rugukina. Ikipe y'igihugu ya Aruba yatsindiye irushanwa rya FIFA Series yegukanye icyo gikombe, ariko mu tsinda rya B, mu tsinda rya kabiri u Rwanda ruri mu tsinda A. Namaze kwasobanura ko iyi rushanwa rya FIFA Series rikina mu matsinda, kandi ikipe ibaye ya mbere mu itsinda niyo rikanwa irushanwa. Icyo kintu ntekereze ko mu gisobanuye. Uyu mukino rero uri buze kuba uyu munsi wa none, ntago turi buze kugaruka ku bintu byinshi cyane, ariko icyo mukwiye kumenya nuko umukino uri buze kuba ukomeye, kandi umutoza Constantine yabivuze ko uri buze kuba utandukanye. Dore prediction rero iri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Estonia. Mbere na mbere ikipe y'u Rwanda, umutoza Constantine yabivuze neza, yavuze ati turi iwacu, turi mu rugo, stade
amahoro ni yacu, turayifite, dufite abafana bacu. Mbega iyo ni avantage ya mbere ku Mavubi. Prediction iravuga ko u Rwanda gutsinda Estonia biri kuri 45%. Estonia gutsinda u Rwanda bikaba kuri 40%. Kunganya hagati y'u Rwanda na Estonia biri kuri 15. Iyo niyo prediction ihari. Uyu mukino turaza kureba turi benshi, ariko ku munsi wo kwa kabiri ku isaha y'isa 11 kuri YouTube channel yacu Impanda Sport TV. Ubusesenguzi bw'umukino uri buze ku uyu munsi niho uri buze kubusanga, kandi kugira ngo uzabubone mu buryo bukoroheye kanda subscribe tubane buri munsi Impanda Sport bugezaho ndi ari w'i Rwanda.